دم باش تماشوان الهجا جه دنگ امریکا از صالح دمیجر بخیراتنا ودیکم ده خلکا یکما برنامه میوان و مجار دا و مجارا ما ایرو او ترکیه پشتی اری کرنا گوهرتن دستوری دوه یکشنبه رفراندوم گوهرتنا دستوری لترکیه به انجام 51.4 جبو اره لبرانبر 48.6 جبون ناب داوی هات دستلاتا سروک رجب طیب اردوغان برفرهتر دبه دمک دا که ترکیه راستی هن آلوزین نفخویی دبه و هروها پیوندین وین لگل ولاتین اوروپیجی راستی هن دجواریان دبن. جه تیرمها سال 2015 و شر بردوام دناورا ارتشا ترکیه و پکیه ده پشتیوه به سال که و تیرمها سال 2016 دا کودتای تکچو روشا بر خراب هین خرابتر کر و آلوزین لهرمین کردی در باسی ناو باجار مزین ترکیه کر وک انقره و استانبول کبون میدان جئیریشن و تقین خوکجیرا گلو او رفراندوم دکاره چه گوهرتران لسر عرده بکه به تایبتی دوار اولکاری ده گلو ترکیه پشتیوان گوهرتران ولاتی یک گرتیه آنجی پرچه و رنگ دری وها بر بناکوکین بر فرهتر و وبن او روشان افخویی تولیه هفل ترکیه تا که جان آسته باندوره ده سر پیوندیا ترکیه لگل ولاتین جیهانه اما وان پرسانو هن پرسن دن لگل سیمی وانان نقاش بکن کانی غلام لور الاستودیو محمد آکار ج دیاربکر و قاسم ارگون ج استانبول لبری ام لویرا پورته تماشکن سروک رجب طیب اردوغان جه آلیگرین خوارا سرکفتنا هلمتا اره بو رفراندوم راگهاند. ام بونه یک، ام باش و سغلام بون، ام بونه برا، ام نها همی یک ترکیه نه. لی اپوزیسیون ترکیه دی بیجه سخت کاری دی پروسه دنگدان دابویا و او انجامان نپرجرینن. نها ام بگومانن لدور 2.5 میلیون دنگ. در دور 6 جسده جسندوق دنگدانه پرس گریک هنه. اکپا یکو در رفراندوم دا پیشبینی انجام باشتر دکر جدما کوهاتیا بسر دسالات بسروکاتی رجب طیب اردوغان گل گورتن لترکیه چکرن که انجام نوی ارینی بون لید همان دم داجی هن بلا بسر خلکی و هاتن یک جسرکتن مازن اردوغان اوا ریوبرنا آبوریا ترکیه لگور شارزای پیوندی ناونتوی امر چالیکسان سرکفتن اردوغان هر دم به پیشکتن آبوری و گریداییه اف راستیه او یک جنافدارترین سرکرده ترکیه جبو سیاست آویا آبوری ده سردم آویدا خدمت جواکی و گوهست او ریوبریا تندروسی گلکی باشترین جبره دمک خلق نتنجه حزدکن جبو کاریزماوی لیبل او دنگ خواددنوی جبر کوی جیانوان گوهراند لگلوان پیشکتنان ترکیه راستی پروبلم مازنن اولکاریه بو جتقین خواکوژی و ایرشن پارتیا کارکرین کردستانه تا حولدانا تکچوی یا کودتایه لبرانبروان گفان اکپا پلانا هن گورتنن دستوری کر کودسالات اردوغان و دولت بهز بکه لی بهز کرنا دولت نتنه بسته دوی حکمکاریه که بهز هبه لگور اندام پرلمان بری ترکیه دکتور آیکان اردمیر سرکرده که بهز حکمرانیه که بهز درست ناکه روش دبن سرکردهاتی AKP خرابه چمکه اوقات به آوه که لگل هفکار ناکن و شورمندی کسین شارزا ناکن برسا سرکه اوه چاو حکمرانی بهز به پشتی رفراندومه نه هزا سرکرده کی لبرانبروان گف نفخویی پیوست ترکیه سیاست و هواندن و دیتنا چاره هم بکار بینه نبن پیکرینه به تایبتی دی درباره پرزگریکا کردیده لگور شارزه کاروبارن روشهلات ناوین سایمن والدمن پرزگریکا کردی گفاکادنا اولکاریان افخویه هرچندی امل سیاست AKP دوی درباره دوک پروسه آشتی تماشا دکین لیتشتکی وها قد نبو او نه پروسه آشتیه بو او تن دیالوگک بو جبو پروسه آشتیه هنجی کردان لدیجی وان گهرتنان رادوستن و دبیجن سیاست اردوغان و ویرانی آنی هرمن کردان zaten او تشر کردستان دجبریون هو چبری اف باجارن هاتین خراکرن او انسان بودرمو دا هاتی قتل کرن هنگی باشقانlık تنه بو yani هنگی اره بو هنگی هم بیجن مثلا پارلمانتر سیستم هبو هنگی
aynı politikên dijwar berdewam bûye. Hin partiyên dinên Kurdan referandum ji serî ve baykût kirin û dibêjin tiştekî Kurdan têda nîne. Kanûna bingehîn de navê Kurda û paya Kurda tê tunebû. Wek Kurdekî me jî got em vê referandumê nas nakin û em neçûn ser sandoqa. Erdogan di axiftina serkeftinê de careka din peyamek ji Ewropa raşand ku mezintirîn hevpara bazirganiya Tirkiyeyê û wê li dû rewşa navxweyî rex nedike. Hema cîhan tev de li dijî me ye. Me dît çawa rojava ji minahiya me dike. Lê xelkê min li beramber wan rawistiyan û em ji hev parçe nebûn. Her çendî encama referandumê serkeftin ji alîgirên guhurtinên destûrî re qazanc kir, lê tiştê diyar ew e ku Tirkiye roja îro ne ew welatiyê girtiye ku karîbe bi yek dest li beramber problem û krîzên xwe rawiste. Herêz Xendan, dengê Amerîka. تماشاوان هجا جبو گفتگو کرنا روشا ترکیه پشتی رفراندوم ام به خیراتنا سمی وران دکن کانی غلام ریوبری تورا آگاهی امریکی کردی که کانی بخیراتی تو میوان می استودیوی و هر واج بازار استانبول قاسم ارگون اندام ریوبری پارتیا آزادیا کردستان به ریا اسکایپ میوان می توجی بخیراتی که قاسم هر واج بازار دیاربکر محمد آکار سروکی آکپل دیاربکر به مرای توجی بخیراتی که محمد سلام رئیس و همیان را سروکی آخ پارتی یا شاخه دیاربکر بله جمت دست بکن که محمد وی رفراندوم جبو AKP چه گوهرتن چه کرد که ام بدن برچاوان بره AKP پارتیه که دستلا داره و بره اردوغان هر تشتی که دخواستی دکر چند تشت مهم همین که مربوط گربین زمان دسته که دادخوازم که انجام وی رفراندوم بیجم خوشه تمام مملکت مرا سلامتی و خیره بینه نتیجه اول کو پاکت رفراندومیان ام بیجن لگوهرتنا رفراندوما قانون بنگهین هاتا قبول کردن پجراندن او ایرول گورا حقوق نونتویجی حقوق ترکیه جی اف رفراندوم هاتیه قبول کردن لگور بیاجی اویش پیواژوی جبو سیویل بونا ترکیه جبو چاکسازی و رفورمین دموکراتیک و آبوری لترکیه اوی پیواژوی پروسه دوام بکه بله انجام دویمین جی اوکو براستی هم باجارات بطیبشی لولاتین باجارین کردان دا یعنی رای کردان دنگ کردان گلک جبو و قبول کردن رفراندومی چه بونه که محمد ببور از ودره تببرم بحث هرم کردان دکی لجمن لیستای هرم کردان هيا یا کم که گوتین نا پنجو هفتن و بهتری وان هفتن و هشتن هرم کردان لگور وان وانا گوتین نا جبو رفراندومی یعنی مر گره وصل بنیره لگورا تبی باجارین توایی ترکیه دا بلی راسته باجارین کردان دا دنگ داین یا نمیشین اری کرنا و دگوهتنا ماکزاگونه کیمه فقط لگورا هفته حزیران 2015 و براستی یک قاسم هلبجارتن چه بود لگورا وان جیان دا صبی صب و بهتر دیاربکر جی اوسایه دنگ هاتنه زیده بون یعنی رژه بیشن دنگدانی زیده بویه او سقالا او دهاجی دوام بکی به آوائی که استقرار پشگیری و ام بیشن اری کرنا جبو حکومت آفاتیه برای کردن هر روش زیده بدن تبکو ام بیشن شرط مبشن مملکت ولاتشی برلینه یعنی باشه که محمد امی از وی بابتهین باوکی برفرهتر لگل ترونی بکن به تایبتی جالیه و قانونی و گلو AKP باوکی قانونی او رفراندوم بره و بره نبر لحر حال نقاش ما بردوامه از اینها بهم جم میوانی خوی استودیو که کانی که محمد بیجا رژه یا دنگدانه جالی کردان و به تایبتی بهتر دبجبو AKP اف راستیه که لسر عرضه آن نا اگر نا بجی کردان یعنی هلو اوا کردان دوی درباره ده چی اوی کو تایبتی اوی کو خودی کامپین نا ای کو دگوت نا
أنا في رفراندوم لكردستان التني شيبويا أردوغان هندا بكرة لوقتها تدبيجي أمبيجن ميواني ما دبيجا ل 2015 حزيران دا ده زیاده بو راسته چاپمنی آزاد بو گلک حکومت و آق پارتی وانا توا گوتن رای خود بدم شبو اره ملت هنکی یا اوک بو تاثیر آوان سر ملت بو یا جی وی شرای دا گلک انسان مال خوندا کرن بلکه هنکی جوان دلیوان سار بو لی پرانی تبنیری امویژن حشته و سی حف باجارين كردادا وقت بلدية وان جوان صندنا حكومات تركيا لوي ده زيادة ملت قلنا ملت خوازه سربخو به ملت خوازه امویژن باجاره ویدا چه دبه برا او باشه که كان يعني نا جبو دستوره که کوبری کرد تدا يعني نين يعني بري ناوي كردان دفي دستوري دا نينا وتجوي دستوري گوهرتنا وان دستوري ايش تدبيجي نا يعني ما بس تا آلية كدبيجي نا چية جبيكي عالی يعني أنا دستورة كي أمویژن روشا كردا بين زمان يجي أمویژن قيمتها كردا بزان بيا أي بقولتا ما في كردا جي هيئتنا زماني وان هبتنا برا هرن مكتبه خود بستانه خود بزمانه كردينا وانا تدا تنبون يعني بي رفراندوم جبو أردوغان قوته زيادة ويا بري أو يك عددو أنا روشك وأمتدانه يعني أوكي صهيونتهم هي يعني نه ملت کو ناجی يعني دو زانه کردستان اردوغان تشکی پیشاوی تونه هر حال يعني كرد بخوجي دفي دار بريدا نيك نرين بون دناف كردان دجي ده هلمتها بون هلمتك دقوتن اري نا يكيجي دقوت نا اري ونا نا ازين ها بشم جم ميفاني مني اسطنبول كاكي قاسم ارجون و تشارچويا في رفراندوم دا وبحثا هلمتك كركنا بنافي نأري وننا ما بس تواش في كي تشبو يعني اف دستور بكارناي وجهرتن بكارناين هون شد خوازن وكو بارتيا وكو بارتي كردستاني كو في هلمت اف هلمت بريفا بري بله گلک سپاس ام تایبت وک پارتی آزادیا کردستان جبومه هری گرنگ اوکو وقت وی رفراندوم حاضر کرن وان قانون بنگهی حاضر کرن نش کردان نش کردستانیا تشتکی نپرسین اید دوا اوکو نوت ساله جمهوریت هاتیا آوا کرن سر امکار سر امحاو آسیمیلاسیون هاتیا آوا کرن اساس مناقشه می گرنگ او امجار کادنه دامزراندنا کومار بخنا روجه کو خلط هاتیا دامزراندن یعنی لسر تنبونا هن تو کم نتو هاتیا دامزراندن دوینا بردا تقریبا 9 سال در باس بیه سه چار جاره قانون بنگهین هاتنا گوراندن وانا تفج عالی عسکر بچه بونه وانا همیشه سر انکار دیسا هاتنا آوا کرن هیویا ما او بو پشتی 9 سالا کو سیویل وات قانون بنگهین بگورینن و روشا کرد و کردستانیا بدن برچا باشه که دفعه درباره دا يعني بحث فيها كده بيه كود دفعه 6 سال بريده هر جاري برسكريكا كردي ند وقت بين خواندنا ناف تركيا دا بود دستور تركيا دا كرد نبون باشه آلیگرن AKP و اردوغان دبیجن اردوغان جواز اردوغان نوکی برای خویج ده 2003 حتی روجا ایرو هنکی وبول لسر پرسگریکا کردی چه بویه چما بلکی افگو هرتنانا بهلن کو هرمن کردان سودجی ورگرن اساس اگر کو قانونا بنگهینا نو دوان حجده خاله نو دا با آواکی کرد خواه ifade bikirna xwatê da bidîtina ji bo ku negotina erê ti sebeb tinebûn lê mixabin dixwazim wî bêjim ku piştî 9 sala sivîl qanûnê bingehî çê dikin dîsa aynî pirsgirêke dîsa jî Kurd tinin Kurdistanî tinin ji bo ku em ji vî hejde xalî ra bêjin erê em digerin nagerin em tirêkî nabînin ku em bêjin erê çünkü gorandin ne gorandinek demokratîk e ne gorandinekî جب پیشروج دا هاتنا دموکراسی ترکیه نجی گوراندنه که کرد و کردستانی لسر آخا خو ببن دستلاتدار بله یا بریجی یا 9 سالی جی جبو ام جویرا بیجن نا او تیوه معنی کو ام وی 9 سالی در باسبوی تو پجرینن دوی 9 سالی دا جی وک کو مدس پیکر یعنی
اتحاد ترقيا بقرا بردوام اوان حيانها بتو اواي ملت الكرد قبول نكرنا جبوكو ام جوان رابيجن اريم تسببك انابين جبر ويك جي ام جهر جيا راجي دبيجنا يعني كي قاسم امي بابته باوكي برفرحتر اللي قال تجي نقاش بكن وازي بشتران ها بشتيفينا وبري ازي بتشم جم كيكي محمد درباري اف يعني اواي قانونيه في ريفا برنا في هلمت بنرن هجا بمرا بن امي بشتيفينا وبري فقرن باش سباس بله تماشاوان هجا ام جارك دن ودگرن برنامه میوان و مجاره بردوام د نقاش کرنا روشا ترکیه پشتی رفراندوم دو یکشمه از جارك دن ام بحثاويه كي دكن قالوا اف ريفراندوم باواكي قالوا عادل و اشتيانه بريفا چون انجي دستوردان و سختکاری ته هبو جبرگلک اخافتن و درباره دبون بتایبتی جاليه جهه پیدا دگوتن سختکاری ته شبويه وکو د راپورت د سپیک دجی بحثاويه كي دک بر سرکرده کی جهه پیدا دگوت كي محمد يعني رخنايا كل اكبد با او كود بيجن اف ريفراندوم جبو كسي اردوغان نجبو بيجن تركيا كاكو ديمقراطي اللي بيتا سباندن تركيا كاكو سيستما كان نوفندي تدا بيتا دامزراندن او بهتر رخناي دكن بيجن جبو دسلاتا اردوغان برفرحتر ببا هون شد بيجن دا اكبد ابي غلطه لو راكو اف دغه هرتنا ما كزاغون نجبو بارتي نجبو برز اردوغان جبو سيفيل بونو ديمقراط بونا سيستما تركيا سيستما كو ام بريتي دابون سيستميكا وسايت بو و دا بالضربه الاشكاليه تشي بو قالك جرى ما هول داكو ام ما كازاغونيكا سيفيل وديمقراطيك تشيبكن جارك 2008 دابو يعني قرتنا بارتي اما ابطال كرنا بارتي اما ودمي هات روجافي نيشتن كو ام كازاغونيكا سيفيل وديمقراطيك تشيكن جارد بيامين جي صالك بري دو سال بري او هولدان شيبو فقط كوميسيون ديسا كارو خبات نكر جاء علي معرفتي تيك شو ام نكاربون ما كازاغونيكا سيفيل وديمقراطيك تشيكن اف وگو هرتن پیش گاوه که جبو ما كازاغونيكا سيفيلو ديمقراطيك باشا كيكي محمد جارك الدن بهي لازهنا كتيبينيان اشترى ببيجم يعني اللي جاب من هال بيش من ليستايك هي بحثا كو دستلاتا اردوغان تشاوا ببا بشتي في رفراندومي اردوغان وكو دامزرنري بارتيا AKP و بمینه و ما فهمه که بس سروک و پارتیه و دعینی وقت سروک ترکیه جی اف پارتی جی پارتیا که نرین وین سیاسی هنه رنگ کو آلین دن بن پیب که رنگ ظلمه حقی وان دابینه او لگور و رفراندومه و سروک وزیر ترکیه دستلات خوی نمینه و تن سروک بکار بینه سروک گانه گلک تشتان بکه یعنی بهتر رخنگر دبیجن دستلاتا کسکیه بهتر اکوسیستم بخوا بجبر تشتی که برای وردیات ناوینا وان ولات هندن وک امریکا و فرانسا دا او سیستم ترکیه بکار نایه ون چه دبیجن؟ نه سیستم ترکیه جواتا ترکیه دموکراسی ترکیه مساعده ناکه کول بدره انسانک لگورا فکر او قرار خو دولت بریو ببه لوراکو داخوازی اردوغان شی اویاننا و مقصدو ام بیجن مراد جی اویاننا مقصدا به پاکت چبوج بوکو دموکراسی ترکیه جو وسایت خلاص بده ایدو یمین جیل امریکای جیل گلک دولتان جی سروکن وان دولتان همان دم دا اندام پارتی کت امریکای سیستم ونزانش خصایه دنگه دنتیم مکانیزما دبیجن به ترکی یعنی هفتنگی ام بیجن موازنه دموکراسی ترکیه دا اوی خو رواده یعنی چه بیجم راستی لگوره قانون بنگهینا هشتی و دودیان دا قوتا سروکومار زافه زیده فقط ایرو به پاکت به وگهرتنا مرکزاگونه اردوغان خو سنر کر ام بیجن حدودو خیزک لدورا فتشکر لگورا قانون هم لگورا دارزاندنه ارکو قوتا خواه
محدود کر یعنی بری سروکومار ترکیه ندهاتن دارازاندنه چه قصور و چه قبعتی ها باناشی لجنه که بلند آنجا قرار هاتن داین و دهاتن دارازاندن که حتی ایرو تشتیکوسات چه نبیه فقط به گوهرتنه سروکومار و حکومت قوی هم به آوای سیاسی هم به آوای حقوقی یا دادی تیتا دارازاندن افخال زلال بو كي محمد از خازم اف تشتي كوتا قوتي لقال ميفاني خويا استوديو كي قاسم قوت قاسم وي بني خيز بكم كرم قاسم قو بكردان را بكرتي فرما براستي قالك جاران بكردان استشارات شي بو ريكو بيك بو بسازي سيفيل اوانا فقط از بيزيد خازم بيشم باش ايرو دا اك بارتي دا بهتر هشتگ کس پارلمانتری کرد هنه بوانا رزی استشاره بیه یعنی او پارلمانتری پارلمانتی کردانن و گلی کرد وان هست رنگ ما بس که قاسم او به سیاسی یعنی او پارتی سیاسی نه کسایتی ام زانین کسایتی کرد پشتگیری AKP دکن هر حال افخالت زلال بو که محمد میجاردن ورنجم تلی اسخازم دخالک آنی زمان اسخازم لگل که کانیل و دری گفتگو بکم که محمد بیجا سیستم کل ترکیه وقت یک امریکا وی ببه یعنی سروک امریکا پارتی که سیاسی هیا ما چه خما کل ترکیه جی سروک ترکیه پارتی که سیاسی هبه یعنی اول نجبو کسایتی اردوغان اوش سیستم که کو دموکراسی بهتر بینه ترکیه یعنی چاوا ویکید خونی یعنی سیستم امریکا و یا ترکیه وکهف دبه دکاره به وکهف سیستم امریکای وک بسقلته کی سه تکله سیستم کو انا اردوغان چکریه وک بسقلته کی یک تکله زحمته تنکاری دنگا خود بگری امریکای دا انویژن سروکی امریکای خطا کی بکه کنگره پیشاوی دیگره انویژن دویژه نحو حاکم مهم گره هبن جبو دادگاهی ساناتو دویژه لازمه ام بنیرن وانا باشن نباشن یعنی وان دنگه هیا وی دنگه لترکیه دا انا پر قطبیه بویه چه بویه وک مرحمت اردوغان باشه که کانی تشتک هیا یعنی AKP و اردوغان دبیجه ام قناغه کرده بس بنا قناغه که تایبته مرحله تایبته دیروکا ترکیه دا او کو امشری ترور دکن کو گلک ناکو کیل رجلات ناوین چه دبن چما کسک نبه کو کارب وان تشتان همی وحوینه و کنترل بکه فیلسوفه که یونان ارسطو دبی اگر دولتک تتخوازی لسرپیه خود بهلی سه تشت گرینگن خود بپارزه آبوری اوی باش به عقوبت اوی هبه لترکیه وقتا تدنیری عقوبت کمه انویژن وقت میوانی مگو نوت ساله انکاری کی هیه انا وی دستور وی رفراندوم در باس بو 18 قانون تداهبون انویژن پیشنیاری تداهبون یک حب سر کردات نبو نزدیک 20 میلیون کردنه 8 حب اندام اخ پارتی کردن چما وانا نگو برا به زمان کردیجی زبستان هبه چما نگوتن برا روزنامه‌وان کردا نکوین حفظه یعنی وان تشتاجی گرینگن وانا مهمن جبو دموکراسی اوجی داود ها یعنی هر حال قال که محمد ابو کلیاس بشم جم که قاسم نها ام دزانن عالی کدگوت نا هل خودی هلمتا نا وانا اجندای که وان هبو وان دخواست کو اف دستوری برب کیمانی بمینه و دستلات اردوغان گلک برفره نبن وین اریجی وانجی پروژه که وان هيا و اجندا خو بره و برنو بسرکتن باشه اف هلمتا ویا کون دیبیژن نه اری و نه نا و چه پروژه هنا و چه جبو پیشروج دکن کو بهلن 200 سال بوریدا پیناسین به کردان نبویه کو بهلن پیناسین به کردان به بل ترکیه یکم ام دبیجن کو ترکیه و سیستما ترکیه هر او لگوری برجواندی خود چید کن حتی مثلا سروکاتیه جی اگر اون و شوپاند به ترک دبیجن کو سروکاتی کی ترکانه یعنی سروکاتی کی لگوری ترکا دنیا دا تشتی وساتنه چپ ترکاوات یا سوسیالیست ترکاوات المسئله درنن دبی لسر ترکیتی هم درنن یا مسلمان وان درنن به عین منطقی لدرن ام تشتی ام جوی پات کن تشتی ام جوی هیوید کن تشتی ام پیشنیار کن اوه ام دبیجن دناف سینوی ترکیه دا که مانی دو ملت سرکه هنه بله یک جه کردن یک جه ترکن کرد ملت کن ملت دنیا خودیه چه معفی بن
پێویستە کورجی خودیەوەی مافی بن و کێمانی لەسەر وڵاتێ خۆ لەسەر ئاخا خۆ لەسەر کوردستانێ ببن دەستهلاتدار ئەگەر دوان شەرتێ وەکەویەدا کێمانی باشە کێکی قاسم ئەف خاڵەتە زەلال بوو ji bo wextama gelektinê babet dur û dirêj dibin ez xwazim helwesta te de derbarê em bibêjin pêwendiyên Tirkiye li gel Ewropa welatên derve tev de em dizanin di nakokiyan ra derbas bû divê demê dawî de hinek krîze hebûn navbêra Tirkiye û Amerîka Tirkiye û welatên Ewropî de referandum dikare çi biguhere divê derbarê de Ez bawer dikim referandum tiştê xuyan dike wê zaf negore yani mayel ser Erdogan birêz Erdogan hinek hêvî jê hinek ku di aliyê başîtiyê de di aliyê demokrasî û demokratbûnê de gav bavêje di aliyê mesela Kurd û Kurdistanê de gav bavêje lê ev di vî qanûnê de tiştê xuyan nake eger Tirkiye dixwaze li nav dinya modern li nav dinya demokrat li nav dinya pêşve çûyî ciyê xwe bigire lazim e pêşiya berî her tiştî pirsgirêka Kurd û Kurdistanê çareser bike yan nexa wê ew berdewam be ji ber ku Tirkiye Qasim xalete zelal bû derbarê Kurdan de û aynî derbarê pêwendiyê Ewropa de jî zelal bû lê ez ê pirsa te yanî axaftinê ku te kirî bibim cem Kekê Mihemed Kekê Qasim dibêje eger piştî vê referandumê Erdogan dixwaze tiştekî bike divê pêwendiya xwe bi awakî berfirehtir ew bike û ji xwe her tê xwestin jî lê tiştê ku Erdogan kirî di axaftina serkeftinê de wî got em cîhan tev de li dijî me bû cîhan tev de li dijî me ye ew naxwazin em pêşkevin gelo ev axaftina dihêle ku pêwendiyên Tirkiye piştî vê referandumê li gel welatên cîhanê û bi taybetiyên Ewropa pêşkevin dewletên cîhanê hinek hêzên navnetewî xwestin ku li Tirkiye qeyrana aborî û qeyran û qrîza siyasî derkeve derbe leşkerî em bêjin di 15 Temmûzê da têrmehê da em bêjin hewldanek ji bo derbe leşkerî çêbû li wê derê jî gelek dewletan Tirkiye tenê êşt û em bêjin pir jî xeyala Tirkiye têk çû yanî gelek jî xemgînî çêbû ew gilî gazincî ji wir hêla bin jî gelek em bêjin teqînê bombe çêbûn însan mirin terör çêbû dewletên Ewropayî û gelek dewletan jî Tirkiye tenê êşt bi sedan kesên sivîl li Tirkiye mirin van dewletan jî pir em bêjin yanî pişta Tirkiye nekirin û van grûpên terorîzî nava xwe da hewandin piştgirî jî dan Daeş jî êdin jî Loma û gilî gazincî çê dibin feqet Tirkiye bes binêrîna te wê wê rewş çê bibe piştî referandumê wê hewl bide ku pêwendî pêşkevin ew her pêşkevin yanî baş ev xalete zelal bû Kekê Mihemed bibûre ji bo ez ji ber em digin dawiya dema bernama xwe Kekê kanî pêwendiya Tirkiye li gel welatên Ewropa tu di wê baweriye de jî ku wê di demê pêş ta piştî vê referandumê ku desthilat hev de dest Erdogan dene wê pêşkevin nabeyna wan nebaşe Tirkiye wek mêvanê me got dixwaze sîstemekî ala Türk yani wek bavê kalê Tirka çawa dema Osmaniya da sîstema dewletê pêkanîn dixwaze yani serweketikî xurt Ewropa wisa ne Ewropa dixwaze yan divê însanek nebese ji bo حکومتکی یعنی پرا چقاس انسان زیاده بن او قاس دستور هبه او نقاش هبه او قاس ده باشه انا مثلا ناتو دبی اگر تو تخوازی اندام ما بی لازمت دموکراسی هبه اگر انویژن بلغارستان انویژن پولونیا مولدووا آنا وی سیستمی انویژن ترکیه ویژه او بهتر یعنی روشا نافخویا ترکیه و گریدن تشتی کل دویل ناف ترکیه ببیجه براستی بابت برفرهن مجلک بابت آخفتن لسرکر ل براستی ام دگن داوی اوی برنامه ام سپاسیا و دکن کانی غلام ریوبری تورا آگاهی امریکیین کردیت میوانی ما بو استودیو و هر وها بریا سکایپ ج استانبول قاسم ارگون اندام ریوبری پارتیا آزادی کردستان تج استانبول مرا به گلکسی پاس جبورته ککی محمد آکار بر پرس سروکی AKP شاخ دیاربکر تج دیاربکر مرا بوی بینر الهجا ام لور دگهن داویا و برنامه تا جارک دن بمین دناف بخیر و خوشیه ده